Maya Paaldo po kay kayo. Ngayon Agosto, pagmasosyan tayong bulan na ning amanong si Swan. At pagsadya ning paparatang a Sinukuan Festival king Disyembre. Agkatanda kayong mga pampangan at albendening kay kaming sidyang palage, dikil ka rin tradisyon at pamanang kultura, da kekatamo rin minunang kapampangan. Ako'y Sonia P. Soto, Chairperson na ning Sinukuan Festival 2023, amitatag paulinin sipag at kapagalan ning Foundation for Lingap Kapampangan, Inc. o FLKI na may kilala keng lagyong Save Pampanga Movement anyang kayakbong ning bulkang pinatubo ketang dekada 90. Pagsilbiya sanang paralan ini bang lalo tayang luguran ing kekatamong kultura. Ning obra sagrada alilamo simbolo ning kekatamong gelingan king aspeto na ning sining. Nune papakit na mo naman ing pangarelihiyoso da rin Kapampangan. Pakibaluan tamo nung makanano ya minusbong ing obra sagrada. Ikabaluan na ring Pilipino king pangarelihiyoso. 92% kaya katamo ing Kristiyano. Tradisyon niyang ngeni mo yatang mika COVID, mitok nanging akasanayan tamong tradisyonal paralan ning pamagmasusi keng Maleldo. Gaganakan tamo ing pangapaku at kematayan ng Kristo keng krus. Dapot, keti Pampanga, gagawan tayang antimong tutu. Deng mapila na deboto, ila mismo ing gaganap. Banwa-banwa, gagawan da iti, kaya dakalataong dadayo Barangay Santa Lucia, Ampong San Pedro Kutud, kaya San Fernando, Pampanga, ngeni ba't miyayaliw ang lugar para makapanalbe. Relihiyoso lang Katoliko din keraklan kareng Kapampangan, at inyang pisamban ing balang balen king Pampanga. May gitlang adwang pulot anam ding mga ragula pisamban king lalawigan. Taga ng pagmasosyando ring fiesta ning pisamban. Deboto lang taga na rin Kapampangan anya pagkagastosan la rin isang banda. Bakan ta panatili deing orihinal ng istruktura ang pong disenyo. Antimoing kisamina, altar, ampoding santo, pipiblasan lang masanting. Inyang dintang la rin Kastilang misyonaryo kareng isla tamo, magdala lang letrato ang pong estampa da rin santo, ang ginamit na keng karelang evangelisasyon. Megluat, deng dino kita santo, ila na rin may nalili ka rin anito ka rin altar king bale at meging sentro na ning debusyon na rin may malen. Anya alima kapagtakang, marakal na rin negosyo king Pampanga ang mga waka rin religious artwork, obra sagrada o king English, sacred art. Metong niya ka rin sa saup ang pong susuporta ka rin artisan na mga waka rin ecclesiastical artwork, ing Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI. Mibait ya kay bat ng memakmog ning bulkang pinatubo at binalot ni ing mabilog galalawigan king pinsala, dakala rin dinanas kasakitan din Kapampangan kanita. Kay bat din sinagiping katawan na ning Pampanga, apitasadang kailangan niya mo namang pakabiyayan ang pong gambulan ing kaladwana, apining pangatao da rin Kapampangan. Ing karelang kultura, ampong tradisyon. Maniba 2015, momorganisane ing FLKI king Obra Sagrada exhibit nung ka rin lang makadisplay ring ecclesiastical artworks. Metong kareng artisan akayabe king Obra Sagrada exhibit i Wilfredo Willie Layo. Manibat king Betis, ing lugar kilala king pamagdukit o wood carving at pamangawang muebles. Ing para sana ning FLKI king Obra Sagrada, palaganapan niya pa ing industriya ngay ni. Abela mo naman ring craftsman, iba't niyayaliwang lugal. Bangkanita, keti Pilipinas na mo rin magsadya rin taong manyali, ring primera klaseng ecclesiastical artworks king Asia-Pacific region. Importante yang isulong ang pong pakamalan ing tradisyon ng pamangawang ecclesiastical art at ipasayay ni king bayong henerasyon. Uling ding obra sagrada, alila mo kabudalimbawa na ning talento na rin Kapampangan. Paralan niya rin para kaya katamong Kapampangan ay ipakit ing pamagsalpantaya tamo king among Ginoo.